Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Hadin bala sapriang hakirin san social media bakidan ki receive chongki khat artali AA ki seng bhalang ki bala lej lumpisa na ki dukan barjala na yodu ka seng nyautrap achik national movement ka weni ki seng ka bala pau kerteng ha ka jingdon jong ka receive kala kantai war ya kani ka jingkeno bat kala kam bakani ka ditang ka buit pentho bria jong ki riushim kabu habakran mikla pathai khubor finance secretary jong ka HANM uba Lewins imsat ulong ba marsin yo I ya kani ka receive ha social media ka finance committee kala lum jingalang kerki man shong perkhat halo kani ka jingsha pentho bria ka bala penca buram shisha ya ka kerteng jong ka seng kumta ka committee kala shim ya ka rai ban wan hadu bandalam yiki riu shim kabu bala dalam kan le rak bating uba lewen ulo ong ruba kattu kat nis na menshua kidon kibakum kita kibriu bat haka jingwat benia jong ka seng kala yo ban bat laingun bat kala IT haki pulit ban le ya ka badan kam ka HANM kala maham ru yo YouTuber ula penmi ha YouTube ya ka dur jong president rang ba jong ka uba lamprang kharbani kumju ru ya kala ma bat ka sharp jong ka HANM kala dawa ba utra YouTube channel udai ban wengno hapo arpusaw kanta lem kumta ka HANM kan ya kat kum kilinti jong ka an haba penkut ya ka jingakran mikla pathai khubor ka HANM kala ong ba kamdan por ban le ya ki bakum kita ki kampo ki ba penpo dor ya ka jaj ban riu hi barok away na kaliang jungi ka HNM Finance Committee hadin banglai yakini ki hapo social media hake jingmi jongka receipt hakerteng juga seng HNM tengi na kaliang ka Finance Committee ngelakhot jingelang kerki mentakasngi ban besar bnia ban pek bnia halor baide bakane de halor jing pek bnia ka jungi kamdei setia ka receipt juga seng HNM Ndai kane baro kade ke jing penthok bria dano re dano namar ba kaseng HNM hi kam judon por banong balik lum bisa balik lum bisa jenis tai ndai ba ka kaseng HNM kayang kanong rim ban trei namta kari ba kejat ban riu ba kumjuru ngasnge ban ong ba ka HNM hi pen mau hagi snem balade pa ki saus snem sam snem ngilai yokem laingut ki briu ki ba lum bisa be an hak kerteng juga seng baki kita kimdei kibriu juga seng nek ciput tobria kita juga seng arngut napo is kasils but iwe napo riboy district te nakaliang juga seng HNM halor bay de bakane ke jingmi biang kum kini ke briu basim kabu kita juga seng ba penjak buram ka seng ila syong perkhat entak sni bangi di ngihapan bu no de ki sipai sentiat juga seng ban budin yakum kini ki briu ba pentobria ka seng bat kenam bangin lap yaki kum kini gibreu ada ngilap kum kini gibreu kaseng sa simpat daki wei senjam ban penstom yaki kini gibreu ngim nusung flashu ya kane ka jeng don gibreu basim kabu kerteng juga seng marba ilala pru badon gibreu basim kerteng basim kabu kerteng juga seng kiba ai ngatrai hanepo shalom ngatrai mius ngukoi taka mau het zun mo takas no mau het zun hai ka don ka mau het zun ngi don kum takas seng HNM mau het zun kum kini ru ki don kini ka dur ngapan pen EP pe kum kini ki ai mau het zun ngatrai kum kini ru ngatrai mi seng ko hane po shalom mo ba ka don kini ka mau het zun circle ngi na kalian ka seng ni singulungo ba kam judon hapo seng kata ka mau het zun te kini ru kilong ba kishim gabu hakerteng juga seng balik penunkam bakla hakerteng juga seng balik te umpniang balik lumpsa hakerteng juga seng de halor kane kanurim baka seng hi kahabu lagi jong ki sentiat ki spai sentiat kenang bangin lap banyo kem mardor ya kini gibreu kabaar kalong bak ngimaham inu we YouTuber wan mi kiswa official channel ba ubu ya kadur jong presiden namba kajungi bat ka emblem bat kalama juga seng te nakaliang jungi ka seng hi imaham yu ngi dawa yu ba unweng mardor hapo arp sa hunta lem kumta de nakaliang ka seng in simpat dagway karai nomar ba pila ban bu ya ta receipt ba syu tam nane natai ba breu ba sim kabu ka receipt ndre wat bu bat ya kabu ya kadur jong unong nilam ramba kajungi
Bakadu kaseng H&M kapan benar setipat ba jungka beri unyu trap. Bakaseng H&M kamdan for hiru banle ikum kini di kampo. Kaseng H&M kayang akan urim. Baniada nam tau put usam nam tak kendau siap jong kari berkejat berdeu.